Ti ka kaiga bangin ya tay menta kadai mar bagi nak sedang jong news nam nak sedang ini banai nak sedang arajar ar kun news nak banai bani kau ti ni ngakwa ban kran point wise sang ni kumno bangin ya daka jing say so lani kumno bangin job mar ni miak su news nam nang ya no mata kadai kas khatway tarik ti kwa bangin say so bangin long su kitu giba shuya klam say so bangin roi bleu tawingi bangin say so bangin roi tingin ya point wise kabaning kong ka point kabangila ban say so news nam kare ba pi baro pi tip yun kata bangin sedang lagi jingduai galong important ba when you remind gama ya bro sedang lagi jingduai mana kani ni aingo iulai ba shwa bangin sedang yusnam bro kum bangila le aw arajar apusaw ngila ya sedang lagi jingduai hadu banda step bat usnam arajar apsan ngasno lalong basreso aga jingem jonga shimat aingo iulai kham benu yusnam arajar apsan simdan kata jing babi banang usnam arajar apsan lalong balik lalong bom say so arajar apsan aingo iulai ka jingem lalong wajab ang compare bagi wain renga compare dala DLD ba disnam gibal alet no papet arajar apsan de usnam wajab usnam wakaman amar balai kalau dan sisa gaji sedang dah gaji sedang ban upmate dua ini dah kata ila ya dua hi baru si arajar apsan rei wat hadu ka life way tarik lu nilai sedang dah gaji dua ini jadi kalau ada lu play shibud ki leti shibud ki beri lawan gaji kala ka mod wat haka bay day bat ka bakan jado lu play so ai gaji job ye kumbo pol siya sitis ki FSS lu nang ban rio kat bakat pra du arpo wong daka baduai halakas ni daka jing duai bat ka jing kerpat baro hau mensil bat daka basumar syapang kani na bat daka basubar syapang kani daka jing minat mat ni dan kam dai tang masyu duai sim badan consistent kani ga bang bing sedang jing duai mat ya dan kata ka consistency in prayer life ki jing duai me ki jing duai shitan senya ki jing duai kelam dapur hagi kali ha kam no bingidan kani ga dan kam Kelam kani kam dan ka umpanian bagi niya. Tihang ni upol wang no kani emdai tak bagi sedang life way tarik si tarik ndai gadi banyai continue. Kani dah ka jing minat mat ka jing kerpat baro. Nakabenta kiri khut baro bangin duai lang ikiwai lu. Very important ba kani kalau ka ba uji sukres wi sedang dah ka jing duai. Ka jing duai kalau senta gi ba khai. Bat nakabenta jang naru wang pol ba anyo yang banyo ay hanga kaktin haba nga ang lakasintur ya kaban pentip daga jing slur ya ka jing mayang ga gospel nakabenta jang ka bangalong unong kitkin siem aki kenjri parakatangan kran slur kumbaka day yang aman kran wan apostol Paul wang banyo ya kata kantin man kran ru dan kam ka jing duai dan kam ka revelation ka Bible kadan habni pulian reklam ka jing duai kan undan ka revelation tira kani hakkan ni hapga pai kan ka prayer life bamdei tak individually shimat bak ka ministry mo makata ka jing syakri blay kana bakanya kana bakan dan jing so dan kam ni kan jing duai ti to ngin ya penslori wei ngin ya duai haki yin di samin dan ka prayer life ka baar haka ministry ko dan ka prayer life Jika poin ka baar kadai ban record yang akan download. Nak record yang akan download ka badan kam ha kani. Kaktin jong blay ka lagi probab sa apply upsa. Ang to recap yang akan download. Jaka basumar nabana ka akiwan ki jingmi ka jingem. Tubu no nami ya ka sintur bamutlap. Bagi giram yang sintur bamutlap tubu no sa jangay nami. Balay dan kam ban record yang download namar ka download ka penpon yi bangin keren sabar. Ladang yang pengkut yang download ngin sa kumkran i kentin giba du jingkerman in kentin giba ngim job kita kentin man rei uji sukres wang no haga kitab jingkin pa wang baun ai ya kata ka cat how tau ba job
mga habangila tao thamai ngi do Jesus Christ la yo kata ka jing khapa ka mindset jungi ka de bandong ka mindset kinong job mo la dadan ka mindset ng yang job ni ha recruit ya do not da ka ba pen thamai ka do not da ka tin jong ble wa na mar na ka ki mi jing ble la da ka jing ay jong ble ka kran ba ong ni arja arpun riu long pusna mu ba job muslim ba sai so bila kran lupa te na mar ble ni ha man kran lupa ya man ir pam dai bangi sarong bau ble la bu ta mo pinjok te umbu te ngi bangin kan randien pa hatu ni arja arpun riu bi kwa ba usna mo long ba job usna ba sai so thamai ni jing ka mi na jing lang ba riu wa arja arpun riu dai ban khampa su ban usna arja arpun namar balai ulai kwa ban le iki ban thaman kwa bangin slay bangin dap bangin overflow bangin ai kan overflowing life mat naka gospel yu anis na banyo life kun dai wa ki wa em nya fikin ya slay inan ka overflow hong ni araja sanu inan yun am tar khang tingi dan kam ban recruit ya do no kino ki sutu ki ka ba do no badan ki negative thoughts ni happen ha na ista naka kitien jong ble kino ki jingkar man naka jingem ina ban pendu na kita naka do no jingi kino ki hab ipat ya surrounding ni haban wen no kita ki ay ba pendu jingkar man ki media ki ba pendu jingkar man ki sur ki bang yo so ki ba pendu jingkar man ni happen dam no kita ti haban recruit ya do no mat naka kitien jong ble lagi jing duai sya jinget bagin menawar ba ble un penakam hai utau khiu khundau ba penkhut ti ni dan kam ban kade ka choice ni ma kade ka choice ne ka jingji jungi ni kwa ne am ban recruit ya do khanang ba ka sintor jungi ha ba ka khut ka do not ka nong kran ya ki kentin ki badu jingkerman ki kentin ki ba tei ki kentin ki ai waktu bu no nami ya ka sintor ba mutlak ba igirme sintor ba mutlak tu bu no sya jangai nami ba bangin proclaim ru kade bangin proclaim ba abaka do no ayu ko ngin hapan proclaim step ru try ngalong dong job try ko bawang pon ngilong kham khrau ni nong job try jisu ba ko do man tau snang man ya ka jing job man sip man job ka finance man job ki ai paro ni man kran ba ni man ka bright side ko mau jisu Kristus la job la mi pa ko ban ai jing ko ba shong hangi ba atung itre ngam ban recruit ya la ka job jing ka point ka balai ka long what do you know ya la ka jing penim what do you know ya kata ka jing penim ga bau ble la ai what do you know ya ka nong kenti ga bang la om ka jing hiar patang ka nong kenti kumbale iso usi iso de kuning ka first born mangi de ki first born ngiru ki bala kapat la khang ngilo ki so ning kong Jesus Christ de u mo to first born among the dead tingir ni bot yu Jesus Christ ngilo kita ki bala khang ning kong ki bala bot yu Jesus Christ yung kasu ingin ka do niladan ka jing hiar patang te ini ban bat skam kata waru sultan ko ban tu ya kata ko ban yu ko ban syukur ini but Genesis arpusan arpandai lai usah wow ko ngom no bang bat but tong puli ka balai puar Genesis lunang ko arpusan ka balai puar ko bagu iso ulaong hakmi ngan sayap no bat kan mentoy ayu yang akan ka hak ka jinglong henman bat i ka jing hak jangan jinglong henman banyo ki jing kerku barok iba kan sai baru Jacob long tu smai hanga mentakasni ti ula smai hu bang ula dino ela ka hak ka jinglong henman ju hau Jacob tu Jacob ula ai hau iso yo kupu banyak ka jing shat serwa da kenjari uru ula bam ula di ula yang jat ula let no ru kum tau iso ula iben ya ka hak ka jinglong henman jung kani ka kran siapa ba kerja mesim ka kran siapa ka jing peniam jung siapa ki jing ka khu bau blai ha mong ai ka jing peniam blai blai tam bu pelat ini pop kwa ban ai ka jing ka khu buan ka nang fi senran ki ba dieno ya kali kila yo ma si sini utrai kila yo ma ya kata ka jing ka khu no blai rei ikrat no bagi dai kita ki bala khan ko ban yo ya ta ka jing ka khu ba dawan ki jing e baret ki dieno ya ka jing dawan ki jing pensoi baret kiur tentang tim kejat pat kisakut ha jiur itu tong inum ai bagi inum ya pet bang nani ka compromise haki bahaya bahasa mabnya ka percaya ke ingin ya compromise bandino yang ni jingong banum long kom iso
Mar boleh bau isu pai. Genesis arpenyo pai isu hadin babiu lo yam kat no no umlak syuban pai pat nama wa dia. Lai pusa. Wong bat isu daw layo slow ya kitin jo pa. Ulak ang nakata ka jingkang ka bakraw. Mat ka baktang pai. Bau la ong hala ukpa. Tukar ku yang Pat ken yang aru kopa. Tiu la yatu upara jami ulawan da kajing syukur bola shimno e kajing kerku jami. Namar boleh. Syuabun shimu Jacob. Iso hi bola ada dia. Tiu boleh kuat ban kerku boleh try bet la kajong makam. Boleh abo ulak kular ban le e kanu kanu ban kerku le kerku ba shim shu ya khti. Tang ba kerku lang ba jong no. Kata ka choice jumi. Boleh haba wangan kerkungan perkala ka bamut ibriu ngan bless pit say so un pendap yang lanjong makam taka syong pak hangi kan ibriu ni pediang ni amya kata ni pendap ni ngin kok mu ni ban yai ne ban yu banum dia no kata ka birth right ani kata ka jinglong ni kong kata ka jing ka asin ka bangin ayo ma Jesus ni num kan ran dien chu in sno me Jesus kin wan gijing pensai gijing pentot gijing penram kijing penmong kijing ya ki ai gin wan ban shop ban re tong i ne ni hatong ni lan ne am iso mo di no ne namangin daud hadir ngin makshu kadang ka point ka por ba aba ngila poi ka level ka bangila dai ban jam chmat re ni ngam nak shedin no ka tan ban pai pa ban pai biam ting ni hap ga pai ka ni Manggat ya ka donut kamot manggat ya ka jing penyem bro. Tabang ipikir bangin kan ka donut ka bamdai ka jing perkat ka balang bamdai ka bawan utura. In kran ba yu kijing kin wan ba. Kat ba pinakkiw ka level jam ka jing long sipit kiw ka way ka level akaway re hatong i no na. I no anem ya ka jing kerku lang ba gibriw. No? Ya gipen gibriw gipetut i no. Lagi ka jing pak ka jing stop ka no ro. Tungi na pen regi pet so Jesus Christ ng turangin ayo mak ni balingin kan ram dia pa pen si tu jua beriu khat dong kan riu kan riu do kan yo ko yo badan unu ubak klim lan yo bale benyam ko mu iso uba namar kabashisin bam jingba mula dino ira jinglong henber jamuhi warai ba unu long long uba im thala lan yo ubam kejam sim ko mu iso batang namar ka shisin ka jingba mula dino ini hak jumu kumu henben adin kata pitip ula kwa banyo pediang ni jing kerku kwa kadai usyak ketat namar yo la shu ban kala ya ka ga bola le lawa ya ka daki jing jauh mat ini num ya kan sting ya ka jing pediang baula indan ka responsibility ka responsibility yang ni kadai ka responsibility yang ya ka bau play ula ai ka jing penyem bangin sumar ka bangin ndai da bangin sumar bangin inculcate bangin cultivate ban penroy ya ka play ula ai ka keper edan hau adam ba ka im bakin penroy bakin perun bakin penbadrai kim shimlale am ta gidu ngim dum kan sting ya ka jing penyem nginum do jingkar ku na mata gi bringin do ka jingkar ku na mata imei pa inum bu jingkar ku na mata ki henman ki para na mata ki brio na mata ki bawan ha ministry inum du jingkar ku ngin pet show Jesus Christ ka jingya ka ga bakhim ka bakhya andrai in shim ya kata ka responsibility ong turaji sumala ai na man mare ya kata man pendap ya kata ga ba mala ai o blei da nyong than ya ka jing sedap ni o iso de wasdap o de banin kong rai umshamla man pendap bangkut boleh pet ai rajin bangkut tinggal ban fokus sau Jesus Christ ban fokus wang turaji su ai bang pendap ya kai ga mala ai lah adu bangkut tak ada gawai ban nom dino ya rajin pendap kabasa kalau pen kok mu ban le ya kai ga mau blai wang wan ada hakado i wala hakado kalau ka ba ibi wala halah kado kam idan jingkerman no boleh phan le ke tang hakado dem idan jingkerman hagi beri ulai te ki ong ban dan ie ha de bi gitu mano ban le ta mano ma dan gi beri mi pet gini kina asam lar apa ki ni sedang ya ni gajing syakri ka malam kabaret
Ikimi jong pa jong kiki ibet. Pielet chatu piniu. Dala le ublay ba ya kajing kerku ka ba namar kila ya ini. Da ja makani gitu jing itu sung kurem ka ba. Lapandan siya burong blay. Namar bakila ya ini blay shush. Kibri shu ang. Namar balay hakabaning kong ibet kibri. Dala lay blay kisong no gitu gibaben higi ong. Ade kabakrao ni. Wat kibayang persyak naman yun. Ti kumjo ro unong waro. Kabo blay upa yung nong wa. Kabo penlong yung nong wa ka sitish ke hebru kakbay hinyaw ko ang doong day ka jinget kabo penlong yung nong wa ban sa skore ka jing mahamu blay. Sabang ki ay kibat sadya kiba om shem lala ban yogi. Wala ko ngo yung blay. Wala tao ya ka ying liem. Haga pa mau bat kalong ying jo kilayo lat yem. Da kanila penram ya ka pasay bat unowa. Wala yo pediang na blay. Ya ka hok ka bawan da ka jinget. Dia bawa play uang banle ke ini iran kau macam kau mau banle kan. Banyak turai kan le ay gajing ay nginum pet sinu. Kabaring kau ka bet ka basdang ka ba ka ba padang ka ba anda kala apa ya gajing kut bisa ka burang nyaw. Ti yang scam ba ya kata gajingan nginum artatin ngin pun kau mau play. Kabasan tolong dan haka jeli lani haka jing syakri ka badan ya gajing itu pa. Banyak trailang malah ka jong kasak ka ba bidan ka ba blay wai dan ka jeli balay ni habdan ka jeli ka jing syakri ka badan ka jing itu pa ladang isulet syakri kamdan ka ika vish ka kitin jong blay ka ongno ka bible parang ka ong without the vision people perish proverb ar kundai ka pra bible parang ka ong without the vision people perish dali ka bible kasi ka ong ni ka KHACLBSI no kong no kajat benriu ka baklam gajing yalam kajat benriu ka baklam gajing yalam ublay kalong kajat benriu ka bamiyak bet sok utaw beriu bus sumari hukum ublay perhabdan ka vision habang idan lang ka vision ka corporate vision ka bangile na ka bantao ublay kano ka vision kung gani ka vision hang ni ka bangi ka ublay ay kalong ka vision ban panlong sunran ublay kat kung ka gospel Matias na mga arupra arpo. Ti kibri kita nak jom ka vision ka baublay wa Henry. Hang ni ka vision ka ban. Ada kata ka vision ka ban penlong senran ni kibri. Ban ile habang ia ini akan ka vision ngila siya kadan kata ka jing penlong senran. Kadan ka jing penlong senran ni kibri. But ni bagi bri kila long senran menta kaladan ka jing. Saiso mo kadang gajing saiso but am tak ublay pak ubu epi banyak try lang ka vision pa pidan lagi jong ki start kiba ublay la ay dan kiba kham khlan ya ka benta dan kiba kham khlan ya ka to re ha ublay ubay ka vision kalau no habing ya try lang dai hangi tiga dan ka vision kaba ublay Wai banginan day bandan lang kakajili. Ngimla ban ban tray ban saiso larang indan ka vision. Isu tray lemo kadang ka vision ray mata kadang ka vision jaka jing penong senran mangintay kiway kiti jomble ang habang itay kiway yang ngirun tay. Kalau ka ba ning kong day habang ya tray lang lagi jong kisap mo boblay ul IP pinsa kadang ka jing saiso. Untang haka ministry nri hapi shima bisadan gajing kaman mga kababiya tray lang but kaprova kamay katsawa haka jing bomdan gajing yalam gamasta upat ba okulan saray haka jing buon kinang perkat gajing skam kadan wan hapa kadan ka vision kadan gajing duway kadan gajing yalam ublay kamday ka basule huri hurama saray ka badandan ka ba ublay uday yalam siya bagi iye uso papir pinyo gajing kerku Pinsay so lang na marmarway imla mentray manu bala mentray marway bulay hambu ini ban ay sulit banyak marway Bihap banyak tray lang baka taka God given vision baway bangilong ilang kisenran jong Jesus Christ bangin perlong senran ikibay bangin ang guru kata jik perlong senran ngin guru kata maturity jo aku perawan haba kadang ka vision kadang gajing start kadang gajing shutting bulay kadang gajing yan gajing cool ujo bong ban hau brio wang kami gajing shutting yu turai kata kalong gajing start
Bat ka bakan ria no nakajing snew kalau ngajing syampang pihak pet ka jeli ru ki em ne makajing im bakul im dei ban shu shong shit ma dei ni ban shit ram idan em kajing ya akal ti ka bakul wakat pakadan em kajing duai kadan em kajing bet ngimong bangi long 100% perfect tamu boleh bilang 100% mereka dan yang bisu tu yang dangi dan katang inum ya 3% ya kata mah inum ya 3% ini 3 lang pi kan sadan ka kajing kalau bekerja mesti pat hasimat tu. Ni salong ki leaders, ni salong ki God ni leaders. Boleh pendan kam. Indan giding penkiang, indan ki ai. Pat haba ka vision ru kadang ka jiktep ya ka tin jong boleh. Kadang ka jik sotu ya ka tin jong boleh. Kadang ka jik persya ya ka tin jong boleh. Mingi na pet na Hosea sound real. Ong ki brio jong ki sujak ai na markim pediang ya. Pi kiling do pim sut nyau ban pediang ya. Bat pila kentat ia ka jing hikai jama bat bat kum tang ala kentat no epi bat ngan am pediang ya ki khun jo pi kum kalindo jama ka kiti bible parang ka without knowledge without the knowledge people perish ni abdan kan ikal revelatory knowledge tu kata ka jing tip ka balong ka jing hikai ka jing tip ka balong ka revelatory knowledge ka badan na ka jing penpau i balai ni ai mo yu balai mamanta mener ngiyo mo ka tu kajing pendap ya kajing kharsin balik ba itu ibawan mener ban pendap ya tu kajing kharsin ndai bawan lengba jong no jong ndai bawan iwan lengba jong iwai senra ibaya trai lang ya vision pikap no pikaman ga do no haba pisko tu ba pia trai lang ya kajing penong senra pio bertalam ban wanra yubrio kajing kala ka bomot go shisha pio bertalam pilakan show habadang ya kata Imli ban kelat ya kata ten. Pila dan bentalang ten. Pila wanra. Te kila ya tray lang kiway, kila ya penduay lang kiway. Nagtal alit ban pagka asin ako Mano mansim da kiway pa. Am syu duju la ya tray lang kani kalau alam corporate la ya tray lang kung kamet yung kuris. Ngayo lang hiji kerku. Kijin duay yung pite. Hawa pi lang nagsay giso. Pila ya ini o di kisna. Namar kadang ka vision, kadang ka knowledge, kadang ka jeli, kadang ka leadership ka babiang. Kadang ka leadership ka babiang. Bat akan jelam ya kalian kadang kam ya ka leadership ka babiang. Bat king ya kalian. Mau boleh why ka vision hagi leaders. Why kata ka jing itu pa wini tray lang, wini duai lang, wini kaman lang. Wala dan kiding penkian di bayar. Bat ka por ko ba pimla ban tray marway pimla ban isolate marway. Bat ublay ukur bat haka ka ba ya dan lang. Nama ka kitab Proverbs pra iway ka ongno. Kibriu ki bom ya dai bat kiwai ki perkat tang ya lidi kin am ya ha bat ka ru ka baki tip baki long ka badai bible parang gong he who isolates himself wong ba kierno balik marwai ki tika Proverbs ang tau ba bom ya dai bat kiwai long yim ha ban ya tray lang bat ka vision baka jeli ka konhon ka bayadan lang konhon ka bayad duway lang konhon ka ba ya karan lang ikajing sisa konhon ka ba ya inom lang perfect ng gumbolong Jesus Christ ray pinsa ibe so ni arjara kumri kinwan gijing ele ray yang scam akata ka ega papiso to but kaju mau bayang balik ka jeli ka leadership nama ka kampat kumaka kitab Ecclesiastes kalau nama wasipau khat riu khat nyo kong kordet ya pa akari haba usiem jang pa ulang khna bat kirang ba jang pa kibam hakaba men step suk ma pa ko kari haba usiem jang pa ulang ukhun kibakrau burong bat kibakrau batri jang pa kibam hakapor badai ban biang ban klan ti am ya ka ban buah momot ban Bangidan nakataka jeli jogi leaders ibang ya tray lang iba duay lang iba king lang ya taka lim ban panyari kani ka jinglong senrang piyo bentalang hindi ba pimyo bentama piyo tray lang piyo iyo leaders ukiyam ya kataka jingim kabaya daidor Jesus Christ kap kumanong rim jong Jesus Christ kiya ya ka jingkhu kiya ya ka jingduay kiya ya ka katin jong oblay hindi bandan lang hindi ban ya kung yawan ban submit lang ako Jesus Christ kae ningkong Ray haba pihak ya kajing PI uso. Bonsin kwa ban ino tatan. Nomor pa ka Ray kajing ay jong Jesus Christ kada biang ban haba PI uso ban pikemen. Biang ani try.
ani kat ni balak kerku kat ni tinggi day bat ino sipor nginum ino sipor lada bengi sutu ya kapoin ka bandri kata abangi dan hangno ka jeli nginum ni pet ki beri ni pet Siau Jesus Christ tagin puli na siti si Hebrew khat nang bani kong khat ba kong da ka ba ino itagi ai kibasno kipop kibasno hangi da ka ba pet tam Siau Jesus Christ nang penlong nang perjana ya jingat jangi iwan hamni khat jing syakri om bangin pet Siau ino ni pet Siau Jesus Christ sa nya tei nang bakat ko baktin jong blai rei ka jing pet jangi kan long pet Siau Jesus Christ ka jing pet jangi Siau Jesus Christ ka jing sno hu banginum ino ya kata ka right jangi ino turaji subakador kan petkut aduh angkut ai try ka ka bangalas dak hami me mala ai mala net hami mala perlong ya kata ka jinget cuma bat men penjana ka jinget cuma ai ba Jesus Christ ulio bat penjana ka jinget jungi hadu makut hadu bangina ya syamadu ai ba banginum syulat syab bud gibri syukwa let syabdan klam la ai hami percaya na itu ai turaji su mau apostol Paul wong no wong I fought a good fight of faith fought temot udah ya lekte udah ka basuk I fought a good fight of faith I finished the race so I bangiyong niya ya takatakan na kaway ka jinget ginang haw ni usda mata try un kambay wala jara pusat niya nakajinget niya fight niya kataka good fight of faith niya le kataka jinget ka baba niya mare kataka jinget tong bangin na let nang ni pertayro nginom insoverte lada kala day ka por problem siya mingiro ang traji su kublay si bon kala day buat banlet ko mga apostol Paul malahun kami siya malah tray na matakam jang mi day tak mga siyo jing penem tray na dan nakajeli jama vision ka baday ayan ka baday ba fidaya kung mga shit ang barobor mo ba pet kung yung jong direct prince wala yak manta ray wala ya ka legacy mo kaba wat lau layak kasur jamu kadang-kadang mga mafingi ng pet ya video jamu ginang ya snap igi jingi kai jamu musim layak le na ma ula klat bat kata kai bat kata vision ula klat bat kata bat ula ino ya pateng ngin minadai ban le na ni pertai ni ino mi kita ki tiba kaban kai kaban di pateng di bahadian ki dio ai bat tentang kata boblay habang inaktaray siya sa pankre kita ki sa pankre ya kata ka bainong nga habang menan kita ki jikar kuy ba habang di am gidum syulat bon ki kwa ki kersan ki syukwa manong tanong tu nong pop akadim last moment mabang bomlat siya menan syulat ti tang banyo dan rewards ano pa ray pet naki kaduksa ka day pet no Jesus Christ kaduksa ka day pet no Apostol Paul ba boleh ba ulit lagi reward saya ada pendap kan dia ka mau Jesus Christ dia boleh ai kan dia jing pediam lagi nak lot ni pop balai kan ngin kenan dian pan tu piau ni arjan pun rio minum ayo no eta jing kan no pura Jesus bakador nan job men sim lada dai ka hakan gado bagile kan soisok turaji su bakador aku bami mal job turai ku bakti jom boleh ku bami mal job ban man ai ya kata ka cat hakibai kita giban job try malak kular ke jing job ladap job te kadai tang bani syuyat te ndai bangin nang let job ladap job lupa kadai tang principal sebagin wanra ya taka hima jong boleh hakan do wang ko kpa jong ibah benang long bakut kerteng jong me wan ka hima jong me hakan do kum bakala long habenang kum habenang imdai ban randin syu kira dan gi principal sing pek uni arjang apun ri tongin ikut jingmot ni nong try ji subakador kini gi points ki ba nila ai pengen recap yang sesin sedang lagi jing duai record ialah ka dok note wat dino lagi jing pediam nang ta de pen kok mu ya kai ka bau blay wang api dan haka jeli haka jing syakri ka badan ya ka jing yalam le badan kinong yalam tiba itu pa we kitin jong blay tiba duai tiba yaine ka jing duai tiba dan lang tiba riem haka jing kut balik rekaman jauh belai bat ka banrio ka bakat do ulang ha bakidan kata ka jeliru bat pet sigi brio pet show Jesus Christ nang peniam mo bara perlong penjanai jing dalam tak kini ki ketien aingu try tak ka buram jong try